Sretno svima! Biciklisti su startali, znači to je još jedan uspon na Učku. Koji je to po redu? To je peti po redu uspon na Učku. Evo, biciklisti su malo prije startali, startalo je 35 vozača. Nažalost, nadali smo se više, ali očito su se malo prepali ovog vremena koje je onako bilo lila. Tako da, za razliku od lani, imamo skoro, neću reći duplo, ali dosta manje vozača. I evo, vrijeme je na kraju idealno, žao mi je što nije došlo više, ali evo, bit će dobro i ovako. Oni koji su došli će definitivno uživati, jer dan je predjevan i to sve. Kako je staza? Staza je, koliko sam čuo, dobra, znači ne bi trebalo biti nikakvih problema po stazi, sve je prohodno, nema nikakvih većih vododerina ili tako nešto, tako da bi trebalo biti sve u redu. Staza je ista kao prošle godine ili je bilo promjena? Ista, znači kombinacija asfalt-makadam, tako da sve isto koje lani. Vidio sam ima i šareno, ima ovih baš poznatih brzinaca, ali vidim da ima i puno rekreativaca. Tako je, da, ovo je inače rekreativna utrka, znači tu mogu doći slobodno i rekreativni vozači, ali se naravno, kako što je to jedan izazov, prijave tu profesionalni vozači, svima je to jedan dobar izazov. Ove godine imamo dosta više električnih bicikala, jer smo i tu kategoriju stavili, tako da se njih pojavilo nešto više u odnosu na lani. I nažalost malo nam se prijavilo u mlađim kategorijama, očekivali smo da će i mlađi doći do 18 godina, ali puno se nije puno prijavilo, vjerojatno su isto malo zbog vremena bili skeptični. Dobro, ali evo, druge godine će sigurno biti više... Evo, htjeli bi baš da se mladi više odazovu, da probaju, znači ja vjerujem da ih ima koji mogu to odvoziti bez problema. Eto, hvala vam lijepa. Hvala vam. Znači start utrke je u 11 sati, ovdje vidite dolje na podu je traka povučena, od tuda startamo, samo jednu malu pažnju da kad startate da nije baš neko guranje, da ne bi neko završio u moru, pa evo malo samo pripazite i ljudi tamo šeću, nažalost, pa isto obratite pozornost. Znači, penjemo se na vrh Učke, Vojak, dužina staze je nekih 29 km. Imate 1580 metara uspona, znači utrka se odvija i jednim dijelom po prometnicama, pa pripazite na promet, znači držite se propisa i ostalo. Evo Mošiška draga, lijepi dan, sunčani dan, spremni za biciklizam. Da. Kamo idemo? Idem na vrh Učke, na Vojak. Prvi put? Prvi put, da. Dobro, čao, očekuješ gore? Ništa. Dojdu gore. Sunčano vrijeme, da. Dobro, inače se baviš takvim usponima jer ti je ovo... Triatlonom inače, tako da. Dobro, okej. Sami idemo kompanije? Kompanije. Evo, skuda ste došli? Iz Poreča. Evo ga kompanija, da čujemo malo. Tako, iz Poreča. Vozimo inače trke, MTB, usporne, svašta maratone. Tako da, evo, prvi put idemo sa ove strane na Učku. Dobro, nadamo se ne zadnji, je tako? Sigurno ne zadnji. Dobro, evo, hvala i sretno na usponu. Hvala vama. Znaš da ga imaš. Mislimo da ste redi ovo. Čekaj malo. Ali mi smo kategorija žene. Mi smo tu kategorija mountain bike, e-bike. Mi smo tu.